miteto jammilango kuvyavela ku miteto nkabanyindamo jadini ni jahannamu jikwa dinda bandu bakuzemba najo miteto jadini miteto jine jam kupanganya kompleka kupya najo moto alambenu abele ulongo wa banko yenu alambenu abele banko wachi mwene wenu nichemu adi wenu nikatema kandite ganembele matapana wino wende twapika ne bane yakutikalame na alamba wo pannango paujo pawe ukungulushiwe ni mwanjao paujo opo chitwapika la shekhe adi mkutusadla yakutikalame ni miteto jammilango Arin lewdi shine kwa dia jipshe to amani kuti akula makwapi damu jangu ne kana makula pa nambo kwana tochele ni kumarupa kwele ni kwa udi ulongoro pe mashallah mu damu jawa di walombele kapena chiwera nganawe kulombe unishe ganombele ni pagangwete bana shiwayiti alhamdulillah sano mu kulombela mwao akwete alambao yoshe kunengwete alamu bwana kuna wale kaga nyumba jawa kwa ni alamba watani wabidi pe alamba wa chikongo hakuna ningero ni mwache nene na kuna kunguluka ga aliyatemi pampepe ni kunguluka ngani ajira na ajira pani kuna kunguluka nao idi ori kuna kunguluka gani patuna kagara kapepa lapo ni kubaga humadila bafi ni kumadila bobepo nambo dinzigene na alambene pangadi ntima ya kuna atendaga makwa kumbila ntima wao kuwanga okuputa puta kwataka alamu wala nambo uneji kuna kubaga jonaji ya kula imani mu imani momo nintelo ni kuyugutule utule roni nnobe komla ngadi imani nambo ngani koje diru kudo kwese na odi loweji de kwa zikuti kwa saka alamu yeneyo ani image na mwikunde ni kada kotine nishini meshete ntima ukuna ujaga ujaka mashallah ni kutoka nanta alambe no bena ngana weshi jidilo de dioride kulore kunzaka bileojo ni muntimamo yikuna kwatenda gayo yikutinombe ayo chete namba wana ndaka hi akuna ujiraga yayele nambo anyumba jenu wakati maka kutama na wala mbe ni kungulukaga ngakuna kaishi la gaidi yore mwine makuma kutenda mawiwi muntima mwao mulazima na mngati yako pochira baza ni kuuzadi la uko ati aje imani cha jumpanga na time station ndibana alamba mpanga nga yakonda nitawa kwangu we cha chini yofunywanyu mwanga akonda Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi alladhi khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin ila tumna wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي النهى أسألهم وكشين بشكا بازي ولا كوي واوزاز لالونغوا يتوو ويلو لامبغوي wakwete vandu ashajinji ati mundu kulombela wamazito ni kola shemu adiwao au manjao etilari makwatenda weleo alamu ni kungulu koganao toveliganaga makwamba pani ni kulurianaga meno mutundu wakureka mukungulishwa nchadi ya kweteo ulamba gwele ujeneli mawandu ashajinji vandu vadi wakushimpisika pandamo pakani vandu vavazi makalame gao ni ulamba gwao uwene ditu wantundu walakwe ni banaroni ulamba gwini wakuti mundu kongole kakola akulu wao kavena kola mpwao ni kulombela nombe nao lazima vammarieto vashimweni wao kwatenda alamu eti alombela shimweni wao nambo ni kola gazoni ya kuti kalame na lambao ni makaziyowe kane ni mpaka bakura ikanaga munda wija kwa ula kwa shimweni wao ni kwa zimana alambao paka kwa tumagarano mazengo kuti avangani ni mpaka roni banawane wakura waga wakubilangana vankwangu valume kwatenda galamba wala adona nombe nao ni kuitisiraga abwana mate valume baba kwatenda kampera lamba o vankwao kwa lombe kari mitala na mbele nadi wa masieto Allah subhanahu wa ta'ala nadi ajirde mitala jo kwaja kulombera valume na mbokwa digongo je kuziyowe kana ni mpaka kuikanaga kwa kubilangana pela gawandu talombane ni banaroni vane mulamba gwevemu wakura ikanaga vampaka kuumbatilana mate kombeleka kuroekana miezi jiwidi kapena wiki
pandayo je kulimana kwa digongu je shikondi ni atite kabyowe kane banyuma baba ni mpaka kuumbatina naga kaneka mpaka ijeje kukwayana ete kwa digongu shikondi cha ulamba gwe panaroni ndituani bakwete ulamba gwe paka kuikanaga pakuima mate kuima na lambao ni kwa urya shimwene wao kotiana shimwene kuiona udi vile banyimi na lamuba tubagilwene yeti shimwene wao wale ni kuitisira kuti aye vile mwanya mwetu nzalele nambo mungai menyile kuti ule ulamba gweo paka wavelesele banyao pangozi je kulungwa nipa naroni bane bakubaga ba kutama impebe ni kungulukaga habadi je kushumba habadi zinakaneko zikubaga je kugudila matanga ge kulungwa ga fitina na bandu bane mulamba gwebemu bakora ikanaga mpaka pa kushera dibao mundu na lambao kutadibao ni kusheraga alamu velevo na mbuleje au velevo na mbwinile nambo kwa mundu jwalakwe jwakwete lunda mundu jwakudima nyidile yakubanganya mundu jwaumanyi ushimbi wa balume nganaba kwete ulamba gwe wantundu walakwe ulamba gwe kuchinkati mwakwemo mwana uvilo ashalu kwa Islam tushujilaga mahadithi ga mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama pakwambaga ulamba gwe walakwe bazi tuirimani yakuti mtume alaihi salatu wassalam ulamba gwe wele wauza vile kuti ukwete ngozi je kulungwa ulamba gwe wakutama babidive mundu na lambao ni kuzekaga ni kuungulukaga alaihi salatu wassalamu wakanyi hivye muhadithi jimojakwe jawabeshe kuti la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin bazinga natama kwa babidive ana mundu ni bammarieto ikawe atame velebo zoni vaidi haramu kwa lomba bakongweo mate atameni baba wao kavena bazi hapatikane wankwao na atamegele malogo na mbonga gamba kutama babidive ni kungulukaga eti kwa digongude uti manjawa avele alamu ni makatama gabandu babidi alayhi salatu wassalamu ditu batukanyizye uwe aslamu nironi pana hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam babeshe tukuti la yakhluwanna rajulun bimra'ati illa kana thalithahuma ash-shaytan kuti pangata maga bandu babidi kavena ngakomboleka kutama bandu babidi balume ni bamarieto ikaiwata tuvilevo tawe shaytani ni shaytani nijwejula jwa kwa utilaga bandu mukupanga nyishi vya kuzakala nimpelaga mundu hadi atemi na lambao ni kuungulukaga ni pelega na gama kwamba kaneko shaytani taishe na vile singa nizyo ya kutibazi je umanganya na babidi ababa madiri kupanga nyishitendo shashishimile Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani pa kwamba shitendo shalakwe shawule ni Allah subhanahu wa ta'ala nombe nao akanyizi matalaga la kwigaga gakuti bandu nganata maga malo gampebe bandu babidi balume ni bamajeto nironi Allah subhanahu wa ta'ala akanyiro kwa mitundu jejinji kandu kutama bamajeto ni kungulu kagadilo je majeto diwele fitna Allah subhanahu wa ta'ala aweshete mu Qur'an pa kwamba gadilewe yala kwe di bamajeto kuti diwele fitna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan maarufa ngawe shita amaritu malege kulendi wala gala gakubaga gakutandika vya mate ulwele mitima jabandu bakwete ulwele kala na mbo ulwele wako kwa kwamba gakala jila bamazito ni sana ari waislamu ulamba kwe wantundu mpela wele ngana uba utokamushirie pandamu jetu ja dunia ni mpaka ndamo ja akhera na mbo luvene tutame nitubikanisiriye majiga ni watu vile mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallama pakwambaga ashamma yetu mtume sallallahu alaihi wasallam panadiru kudimu jakwe watirlashi masahaba kuti iyakum wadkhul ala nisai kuti banzobo je umanganya kuinjila malogadi ashamma yetu wajinjidila ashamma yetu banzobo faqala rajulun mundu jumu nijwati min al-ansari wa masahaba ga Madina afara'aita al-hamwa tiana mtume mkui wanaudi ninaga bakuinjilao adialamu qala mtume wati alhamu almautu kutibazi alamu nishi washene mati mtume sallam wala ndeni alamu nishiwa au wanna ndeni mundu joju kuinjilaga mwashamma yeto au kwadi ashamma yeto ni kungulukaga pela kutimwanjao aweleshiwa
mati ashapanganyeleyo ni mpebe nishiwa ahlul ilmi bakujiradi sira hadithi akurala kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam wagobole lagaye kuti mundu watadisile alambao ganatama nao alamba wala ganajinjila malogadi alambao mati ajogobe pele ya kutiga kashijogobe shiwa machekhe wane bagobole la hadithi nati te kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam nagabannande nyemundu jojudin namba kwe nishiwa kwa digongo dia kuti nagadi atemi pampebe ni kuungulukaga bazi belevo ntima ukuwaga dili jikuwaga muntima jikuwaga kwa digongo dia kuti pakuwaga roni pangali izoni muhadithi jina alayhi salatu wassalamu nati te kuti la imana liman la haya lahu tayo wangadi imani wala kwe wali wangadi izoni ni kutama ni kuungulukaga mundu nalamba bwe ni kuzekaga pelega na gama kwamba yorubeneyo ikuwaga yakulaga zoni chazikuwaga mitima hasana roshi islam hebu tujiloroni banyuma nitulule isirienda moja wandu wakala wandu watulongolele pa dunia bano bana wandu walongolele banyuma ba Allah subhanahu wa ta'ala bashimbishire kwa nobe wabaga mariziki so ni mariziki gabanya oniga umaga kuma unje nizo ni Allah subhanahu wa ta'ala babele umwenyiwe kulungwa kashilambo shabazi nizo ni Allah subhanahu wa ta'ala watumiria shimitumia shajinji kwa watumishi rejile manganya mutundu kwa shimbishiria nambo Allah subhanahu wa ta'ala ni wakala mwiri maumbo ni goru vegenego Allah ta'ala wakala mwiri maumbo ni gala maushimbi goru bagala wakala mwiri jabitile ngozi jile manganya ajaji nambo tushimujilaga kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama mutundu wakura kumanyidila kutishatende kazi zile lewa ndu baba mpaka aluze wele ushimwene orube wao bari majibu gakwe tu garimani muhadithi jawe sheti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuti inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa kutinditu fitna nambala wani jajaba tilewandu bani israil fitna nambala wani jajaji wanazlewanyao ni ushimweni ula wazovile kanat fi nisai fitna jalakwe javitile mwashammari yetu jadi mwashammari yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam pakumadira kuwete tunwatite fattaku dunya wattaku nisa jeu manganya wandu jijogo be dunia ni mwajogo be ashammari yetu niwe wandu ikututenda lazima kwa jogo ba ashammari yetu nironi kwa gora kuti wanganyao ngani japata fitna jakulikanga nelekangana Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen walakwe aturadi shiri ya kupanga nyamundu jonnume pandamo jakuti akulama myammarieto wao nironi akulama na wao kavena ashimweni wao abeshete kuti yajibu an yaj'ala baban baina mahalli rijal walume waikwatenda lazima kuwika ditanga katikati jamaa loga kutama shalume wa mahalli nisa ni maloga shammarieto mogolakan ditangadio ni diweje diyeugale miftahuhu ma'ahu ya'khudhuhu ma'ahu wala kwe wanajigal jimaki gaditangadio thumma yaqulu li akhihi belinawi sitepa kwatenda ashimweni wao kavena abwawo kuti hadha mahalluka aga ni malugenu gashinta meje madilegenu ni aga wa yaqulu li ahlihi nawe sitoroni papatena wa marietu wao hadha mahalluki nombe mwe madilegenu ni aga ni kubayele ni aturadi ile shekhe kutiwe yakubanganya ni uwe ashalume pandawe jakuti tukulama impebe orove lutenje lumpebe nambo ngaikugobele lokuti mundu ngapata shika mushiro kwa lamba gwe iyai kombo lekapata shika mushiro kwa lamba gwe nambo ibitileje muluza lwazi ene wammarieto wali ashimwene gwe kwa wenda gakuti ashimwene ngwenda kuti mkanje wangu widile ni unejwa ngadi wakunja vila nganime kulombela mwawenda alamu kutianga mushirie yele idi ya kundi gwa Islam kavena nagaudi ukwete ukungulishi wa dini kavena ukungulishi wa paulongo bari kutama worobe kugwe ashimwene gwe mafebe na lamba gweo ni ukungulukaga maloendi itu gantendele nambonga gamba kudipele kugwe jikabe kutinga kungulishi je kwa alamu kavena ngalamu ni jalamu wala ngatume jalamu wala yela kweyo iwele nditu yakanika mudini jetu jeshi Islam asalungu wa Islam mayoyo pane komboleka mundu ni kola shikuluvi shakwa kuluvi dila ashimwene wao kavena abwao nambo bana kweu ni kola ulendo mwina bite kubikula katundu kavena bite kuvanganya hija nagadi munkuti na mawandu pakudi kombolela gampaka kukuika kwa hija nambo banyuma aba kwa digongo je ulamba gweula wangano wa Islam bandu nimpaka kuikana garano pakugona shinda anda shimpeve atine kunyumba mwina bite ko hijja kavena abite kuoda bandu na kuvumula
fashindanda shimpebe kwa digongo de uti ulamba gularano uikene vanebe Islam ni bana yashitite kapeleshe shogoyo pakwambaga shitendo mpela shala kweshashi tumiki Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kanadiriku wateni na shima sahaba ni waradilaga yanti hurmatu nisa'il mujahidina ala alqa'idina ka hurmati ummahatihim tumiki sallallahu alaihi wasallama wateni masahaba ni wabaga shiganyo shala kweshashi kutindi tushimbi washammarieto babandu babite ku ngondo bandu babite muditala lya kujishenjela dini alal qa'idina wa ashalume wala kwe bazigele majumba ashammarieto ka hurmati ummahatihim akwete ushimbi yalomani ushimbi bakwete banyamama wao bakwabeleka matimtume sallam bagabaniaga kutibana masahaba gani gafawala kujihadi ni kwalekanya nyumba jao majumba sanu mtumini warala guti abasham marieto baba balombedo ni bandu babite ku ngondo akwete ushimbi wanove yalomo ni ushimbi wakukolaga mundu pakwa shimbishira mama bawo Tume sallallahu alaihi wasallam ni watite ma min rajulin min alqa'idin pangadi mundu jojuli jore mu bandu bakutegalaga majumba ngajawula ku ngondo yakhulufu rajulan min almujahidin fi ahlihi fayakunuhu fihim illa waqafa lahu yawm alqiyamati فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى Tume sallallahu alaihi wasallam ni wazala kutirano kwa bandu wele vadirla shamarieto majumba wanganya ni kwa wala kungondo kavena kwa ula mukujishenjela dini ja Allah subhanahu wa ta'ala wakwale kafanyi mawala ashalimi wakuzigala majumba wala ni kupanga nyeshivongwe Tume sallallahu alaihi wasallam na darili kutii waqafa lahu yawm alqiyama tasijima wala kudiru kuje kiyama fayakhudhu min hasanatihi awala wadiji mudi talaja Allah awala wadiji mukujishenjela dini ja Allah dirkodi kiyama tashijima ni tashiwa mkujigala min hasanatihi muyambone wabanga nyizi awala waterle shifongwe wala naga wakwete rawabu ya sala kavena wakwete thawabu ya zaka kavena ya saumu baadhi au manja utashiwa gankujigala hatta yarda mpaka pandawi jeshashiji kutila kutirano unebele ingwanile maumbo negalagoro begala nyigele ni mundu nagadi akwetente tuwele ulamba gwe kaneko mpaka kubona shinda na shimpebe ama nyidle kutimuri wa kiyama mautendele gawa kwete au gawabanga nyagan dunia muno bari gashiji gadigwa nitashiwa pakuzinga dilwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin vele avelesha khawetu Abdul Munzir wadije kuturadi ya kutikalame ni wanyalambe etu miteto jadini ningo kulupidila kuti wote tupikani chirimo koto baadhi ba kutaka utendele akuye miteto jandamo ya dini ni baadhi ya tanu kwa chinjangu programu ajiji kumpata kutochelaga kuno Barakati Studio akuno ngomania kulemba kuambula ni kuchapa malewe meleune abo khairuni mwachaka mchiro cha ustadhi Abdul Munzir ni kwa tanu kwa chinjetu wankujipata programu jikupitila mu YouTube baadhi ni diwadila paripo kutoma richikongo chepi ndi mchejulete kuinani ni kudilembere hapa didi baladia chejewu ni kundio kwa kwa kabelo baadhi kwamba kutoma repele kabelo kaka niwe tayadi mwejo dilembere kutiyorebeto kutumiri abo mu YouTube kimbeji wakuipata mundayo jambone mwachitema shoni mu mauto gambone assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh miteto jambi lango